Ngiyakubingelela sihlobo sami ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakubingelela ngumfundisi Mgomedulu Evangelical Church eLipuleni. Ngiyamthanda Jesu loyinkosi nemsinzisi wokuphila kwami. Ngingumntwana kaNkulunkulu nosinzisiwe ngengadi yaJesu. Lamhla ekuseni sisavuka sihlobo sami ngithanda ukuthi sibuke nalivi laNkulunkulu singakachubeki nelisuku lwanamuhla. Lamuhla kungumgcibelo ngithanda ukuthi sibuke incwadi yaJeremiah sahluko saka 32 livesi lika 27 lapho khona kufunzeka kanje khona mina ngingusimakadze uNkulunkulu wabo bonke abantu ukhona yini lokungehlulako mina. Haleluya sihlobo sami. Nalasunza khona abazalwane ukhuluma umprofeti Jeremiah ukhuluma nesizwe sema-Israyeli. Lesizwe sema-Israyeli ungathi lesikhathi lesi sasididekile sasihlangabetene netinhlupheko letitinhlobonhlobo. Sewuyaprofetha ngoba umprofeti uprofetha ngesikhathi sekumadini. Umprofeti uprofetha ngaletikhathi tindodibhidene. La suza khona uthi umprofeti Isaiah umprofeti Jeremiah ngabe kukhona yini mina uNkulunkulu lokungehlulako uthi mina ngingusimakadzi ngabe kukhona yini lokungehlulako. Uyathi lamhlabeni la siphila khona siphila lapho khona bantu labakhona khona behluleka khona noma abantu labanye babeke emathemba abo kubo labantu echa bayehluleka ukhona lokwehlulako. Echa ufuna ukukhuluma ngendvodza namuhla lengehlulwa lutho ufuna ukukhuluma ngendvodza lengehluleki tonke tinto iyakwati kutenda kahle lendvodza lenguJesu. Nalamhla ekuseni sihlobo sami ukhona yini lokungehlula uNkulunkulu ukhona tinto lokwewedlula kuto ukhona timo lokwewedlula kuto empilweni yakho. Haleluya igama lenkosi libongwe. Ngifuna ukukhuluma sihlobo sami ngithi ukhona yini simakadze lokumehlulako bazalwane njengaloku sibhekene nale coronavirus ukhona timo lake wasinqobela tona uNkulunkulu nalamuhla utasinqobela nasimo lesikuzo secoronavirus. Ngifuna ukumemedela sihlobo sami ngithi simakadze akehlulwa lutho ngoba simakadze usetuku kwabo konke simakadze wati konke simakadze unemandla onke. Sihlobo sami ekuseni ngifuna kusho ukuthi simakadze ungamethemba simakadze nalamhla ulithemba lelingcono akehlulwa lutho nalamhla ekuseni. Sihlobo sami usahamba losuku lamuhla ngifuna ukutshela sihlobo sami ngifuna kuveta nanguJesu loyinkosi nanguJesu longumsindisi nanguJesu longumvikeli nanguJesu lolahawu lekufika etimbi lohlangabetana nato nanguJesu longehlulwa lutho. Ngifuna ukumemedela sihlobo sami usakwenta konke wathi ukuthi kunaJesu lophilako kunaJesu lonemandla kunaJesu losetikwato tonke tinto. Nalamhla ekuseni mntwana sekhaya noma sewudidekile noma tihlobo setikulahlile ethi ukhona Jesu longumlamuleli longumsinzisi ukhona Jesu lotakuniketa amandla lotakuniketa impumelelo lotakuvulela iminyango. Jesu akehlulwa lutho Jesu akalahlekelwa ngulayini. Jesu uyakuthanda sihlobo sami ekuseni egameni laJesu. Jesu uyakuthanda sihlobo sami ungadideki ungadibulali sihlobo sami. Jesu ukhona useduze nawe onke amalanga uyakunakekela uthi yena labahlala kimi nami ngiyawuhlala kubo nawe sihlobo sami ukhona Jesu longumsinzisi wakho ukhona Jesu